mu bihugu 54 bya Afrika u Rwanda ruruta gusa ibihugu 8 gusa. Mu bihugu 4 birukikije nta na kimwe ruruta mu bunini. N'u Burundi ubu tuvuga ururimi rwenda gusa neza buturutaho ahantu rwose hagaragara. Gusa ubugabo si ubutumbi wa mugani w'Abanyarwanda. Nubwo ari gato karatsindagiye, ni gato keza, ni gato kanjye, ni gato kikwije umubiri wose, ni gato ka twese nk'Abanyarwanda n'abadusura nk'aba UCI mu igare, ikinga cyangwa vero turi kureba twishimye abato n'abakuze. None se ni gute twisanze ahantu ho guhigika amahanga yose ababyibushye n'abaringaniye tukakira shampiyona y'isi y'amagare? None se twatanze ruswa? Oya, dufite Abanyarwanda bazi gutwara amagare cyane se ku rwego ruhanitse ku isi. Oya da, dufite se amafaranga na zahabu nyinshi turata. Wapi rwose. Iyi ni Intsinzi TV, ngira nitwirike Safari, ndagusuhuje ngira ntigira amagare. Kandi ni nuko ntangiye iki kiganiro aho ngiye kuguha urugendo rw'agaciro Perezida Kagame ishema ryacu yaduhesheje. Ndakwereka kandi aho yavanye u Rwanda akarugeza aho kamera 130 zo kwisi ziteretse i Kigali muri wa murwanukaga imirambo y'abatutsi bazize jenoside bishwe n'abavandimwe, inshuti basangiye icupa ku kabari, bagakinana agapira ku kibuga, ariko leta mbi ikabateranya bamwe bakica abandi babaziza gusa ko ari abatutsi. Ibi biratuma nawe uvuga uti si ruswa. Ni Perezida Kagame utumye twakira UCI i Kigali tubikwiye pe. Your Excellency, President Paul Kagame, it's a very big honor to have you here with us today. UCI ni inyuguti eshatu turi kuvuga kenshi cyangwa buri kanya hano mu Rwanda. Utavuze ngo ngiye mu magare aravuga ati na UCI irashyushye kabisa. Izi nyuguti dusoma ngo UCI ubundi ni inyuguti ziramburwa mu rurimi rw'igifaransa, bagasoma ngo Union Cycliste Internationale. Noneho mu cyongereza inyuguti zihita zicurika zikaba ICU, bagasoma ngo International Cycling Union. Ariko ibyo gusoma no gusomwa reka mbireke ahubwo ngo usubize inyuma cyane mu mateka y'umwaka w'igihumbi 1900 ubwo iyi UCI ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa ku magare ryashingwaga. Ni igikorwa cyabiri mu bihugu 6 ari byo Ububiligi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'Ubufaransa, igihugu cy'Ubutaliyani ndetse n'igihugu cy'Ubusuwisi. Uyu mwaka UCI yashingiyeho ni nayo mpamvu aka kanya uri kumva cyangwa ukabona ahantu handitse ngo 125 years. Y'imyaka 125 n'isabukuru y'imyaka UCI imaze ishinzwe. Aha rwose uhumve neza. Na anniversaire ya UCI nk'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa ku magare ntabwo ari anniversaire ya shampiyona y'isi y'amagare, kuko yatangiye nyuma gato. Kuba iyi shampiyona y'isi y'amagare iri kuba ubwayo si inkuru. Oya rwose, nta nkuru birimo kuko si ubwa mbere ibaye, ahubwo inkuru ni ahantu yabereye. Inkuru ni abantu bayakiriye. Utigute rero, ubwo hari umwaka w'igihumbi 1974 nibwo habaye isiganwa rya mbere ry'isi ry'amagare ribereye ku bundi mugabane utari Uburayi. Ubyumve neza, undi mugabane utari Uburayi, kuko ryabereye muri Canada mu mujyi wa Montreal. Aho urahumva ko ari ku mugabane wa Amerika, hari mu mwaka w'igihumbi 1974. Noneho ryakandagiye ku mugabane wa Aziya mu mwaka w'igihumbi 1990 ribera mu Buyapani. Hanyuma ribera ku mugabane wa Oceania mu mwaka w'ibihumbi 2010 mu gihugu cya Australia. Ubwo urabyumva ko hasigaye umugabane wa Afurika. Ku mugabane w'Uburayi ho sinirirwa mpatinda kuko niho iyi UCI ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wo gusiganwa ku magare ryashingiwe mu mwaka w'igihumbi 1900. Byanatumye nyuma y'imyaka 27 ubwo hari umwaka w'igihumbi 1927 shampiyona y'isi y'amagare ihatangirira ubwo yaberaga mu gihugu cy'Ubudage. Agakoryo karimo icyo gihe nuko ryari siganwa ryitabirwaga n'igitsina gabo gusa, kuko igitsina gore baryitabiriye mu mwaka w'igihumbi 1958. Kuvugwa kugeza uyu munsi tubona igare hano za Rwandegisi no mu Kanogo. Ni shampiyona yitabirwa n'ibitsina byombi, mbese abahungu n'abakobwa cyangwa se abagabo n'abagore kuko bose baba barimo. Aha uhise wumva bimwe nahoze nkubwira bya anniversaire ya UCI y'imyaka 125, kuko ubu anniversaire ya shampiyona yo yaba yizihiza imyaka 98 kuko nyine yatangiye mu mwaka w'igihumbi 1927. Ako karakano kubwenge gace muri kankomeze nkubwira inkuru y'amagare, aho ndi buguhurize impamvu kuba amagare ari kunyongwa bitari inkuru ahubwo inkuru ari ahantu bari kuyanyongera. Inkuru ni Afurika, umugabane w'abagabo n'abagore biganjemo cyane uruhu rw'abirabura ariko bafite umwimerere uhanitse muri bo n'abasokuruza babo. Inkuru n'u Rwanda, igihugu cyahuye n'ikintu kibi kiruta ibindi byose mu buzima bw'ikiremwa muntu kuva Imana yarema isi. Icyo kintu kibi cyane ni jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Inkuru n'umugabo, umubyeyi, umujenerali, umuyobozi udasanzwe witwa Paul Kagame wakiriye shampiyona. Kandi inkuru n'abaturage b'u Rwanda basangiye ayo mateka ashaririye mvuze ruguru,
ariko bakaba barahisemo kudaheranwa n'amateka, bakaba bamwe bagahuriza ku ntego yo gutera imbere. Kugeza hareka ngo usabe twinjirane muri Kigali Convention Center, iyo nyubako imeze nk'inzu y'ikigonyi cya kera mu Rwanda, ariko yubatse bya kijyambere, hahandi dukunda kubona itatse amabara atandukanye bitewe n'ubutumwa bugezweho bugenewe jye nawe n'abandi bose batuye mu Rwanda. Twinjiranemo turebe nyakubahwa Perezida Paul Kagame afungura ku mugaragaro inama y'inteko rusange ya UCI, aho yagize ati: There are those who believe that hosting events of this magnitude should be a monopoly reserved for a few. Harabizera ko kwakira iri rushanwa rikomeye ku rwego nkuru bigenewe gusa ibihugu bike. Iyi mitekerereze irashaje, irapfuye. Itegeko nyamukuru rya siporo iyo ariyo yose n'ubworoherane. Turaha uyu munsi kuko David Rabutarien yashyize mu bikorwa ihame ry'ubworoherane, atsindiye umudari wa zahabu muri iki cyiciro. Ndagushimiye. He wins gold in that category. I thank you. Ndagushimira kubw'ubunyangamugayo, ugushyira mu gaciro n'umuhate byo guhagarara ku bikwiye kandi bishyize mu gaciro. Right and fair. Ndabifuriza ibiganiro byiza byanabaye umwanya mwiza uko mwatoye ubuyobozi bushya bwa UCI buzayobora UCI muri chapitre nshya itaha. Rwose muryoherwe n'ibihe byanyu hano mu Rwanda. Tuzishimira kubana namwe nanone hano iwacu mu Rwanda. Muzagaruke mwongere mugaruke. Ndabashimiye cyane. Forward to welcoming you back again and again. I thank you very much. Uyu nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, afungura ku mugaragaro inama y'inteko rusange y'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare UCI. Perezida wa UCI David Rabutarien nawe yanze kuripfana maze akari ku mutima gasesekaza ku munwa, ashima Perezida Paul Kagame n'u Rwanda agira ati: This week in Kigali is unique for all of us. Iki cyumweru muri Kigali kirihariye kuri twese, n'urwibutso tuzasigarana iteka. Ntituzigera twibagirwa ibihe twagiriye mu gihugu cyawe cyiza. Inteko rusange ya UCI yabereye i Kigali yanditse amateka yo kuba iya kabiri yitabiriwe n'ibihugu byinshi 132, nyuma yabereye i Glasgow yitabiriwe n'ibihugu 151, muri Ecosse mu mwaka w'2023. Aya magambo yuzuye amarangamutima ya David Rabutarien nahise nyahuza n'ibyo yavuze atangiza iyi shampiyona y'amagare ejo bundi tariki 21 z'ukwezi kwa 9 muri mwaka w'2025 muri BK Arena, aho yavuze ati: iyi shampiyona izerekanwa n'ibinyamakuru 130 byo ku isi yose. Ati baza uburyo bizaba ari byiza babona Kigali, babona u Rwanda. Byari umuhigo wanjye ko iri rushanwa ryazabera muri Afurika byibuze bwa rimwe, none byabaye iby'akarusho bibera mu Rwanda i Kigali. Uwo ni David Rabutarien, boss wa UCI. Igare ni igikoresho gito mu ngano, igikoresho gikoreshwa n'umuturage wo ku ruhuha rwa Bugesera kugeza ku mwana wa Donald Trump urara muri White House muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igare bamwe baryita grafrere cyangwa se mukuru w'igitogotogo, cya kindi kiba gikozwe mu biti kigana igare cyangwa ipikipiki, byose bigira amapine abiri. Igare ritwara abantu bake kuko ahenshi ryagenewe gutwara abantu, rihabwa intebe ijyaho umuntu umwe n'uritwaye bakaba babiri gusa. Gusa ripakiye ibintu, ripakira ibintu byinshi umuntu atakikorera ku mutwe ngo abibashe. Igare ni igikoresho nzi nawe uzi, ariko amagare aratandukana bitewe n'ibikoresho birigize. Usanga hari amagare agura amafaranga y'u Rwanda 10,000 gusa, ariko muri aya magare tubona aba bantu bari muri UCI harimo amagare agura asaga miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Aba bagabo n'abagore tubona muri UCI n'abakire, wongere uti n'abakire kuko n'abambere ku isi nyine baboherejwe n'ibihugu byabo batoranyijwe nk'abeza mu beza buri gihugu gifite. Ibi ariko urabyumva neza kuko na Nirere Saverine wacu ubona hano mu masiganwa si umukobwa ubonetse wese, nawe igare ryamuhaye agatubutse kandi ejo hazaza rizamugeza kuri. Rikamve kuri Nirere Saverine wacu, ahubwo nigire ku muturage wa Afurika muri rusange. Umunyafurika wese arishimye kuko yakiriye shampiyona y'isi y'amagare. Ubwo wambaza uti ko biri mu Rwanda bigira muri Afurika yose gute? Kugusubiza iki kibazo ndagusubiza nifashishije urugero rw'ijambo risanzwe mu rubyiruko: kwamamara cyangwa se hiti. Umugabane wa Afurika uri kuvugwa n'itangazamakuru ry'isi yose, urugwiro ruri mu baturage bawo, ibice by'ubukerarugendo, imijyi ikomeye, ibikorwa remezo byakira ibikorwa binini mpuzamahanga. Kandi kiruta byose ni ukongera kwereka isi igizwe na bamwe bacyumva ko Afurika ari abantu baraho bagikeneye gukoronizwa ngo bazamurwe mu iterambere. Iki cy'ubukoroni ni ikintu kibi cyane kuko nicyo gihatse imyumvire y'ibihugu bimwe na bimwe byo ku yindi migabane bikibwira ko Afurika idashobora kubaho iteye imbere idafite umubyeyi w'umukoroni uyireberera.
kuba rero irushanwa ry'isi ry'amagare ryabereye muri Afurika, tukibuka n'igikombe cy'isi cya football cyabereye muri Afurika y'Epfo nabwo bwa mbere kibereye kuri uyu mugabane w'abirabura. Ibyo byose bigize inkuru Intsinzi TV dukwiye kukubwira uyu munsi. Iyi Afurika ndi kukubwira igizwe n'ibihugu 54, hafi ya byose uvanyemo Liberia na Ethiopia. Amakuru avuga ko hafi y'ibindi byose bisigaye byakoronejwe n'ibihugu by'i Burayi muri wa mugambi witwaga ngo uwo gusirimura Afurika. Gusa ubu busirimu bwivangagamo no gusahura ku buryo impamvu y'umushinga wo gukoroniza Afurika yitandukanye kure n'uburyo byashyizwe mu bikorwa. Ibisimbijyamo cyane rekana igumire mu Rwanda rwakiriye UCI, shampiyona y'isi y'ikinga cyangwa se amagare byose ni mu Kinyarwanda. U Rwanda rwakoze amateka akomeye cyane, rwanditse izina rukoresheje amakaramu na wino itazasibangana ku mucanga w'ibihe n'amateka. Imyaka 31 irashize u Rwanda ruhuye na jenoside yakorewe abatutsi. Ni jenoside iheruka kubaho ku isi kandi yakozwe mu buryo buteguranye umwihariko mubi watuma nta kintu na kimwe ubundi cyo ku rwego mpuzamahanga cyari kuzongera kubera mu Rwanda. Icyizere cyari cyatakaye burundu. Ibaza ko ari jenoside yonyine ku isi yakozwe aho abantu bo muri icyo gihugu bishe bagenzi babo muri icyo gihugu. Aha rwose ushobora kuba utabyumvise neza, ariko reka nkubwire ko nka jenoside yakorewe abayahudi yakozwe n'abasirikare b'abanazi b'Abadage bica ubwoko bw'abayahudi bwari burayi mu bihugu by'aho babaga hose. Mu Rwanda rero rurimo ibyishimo bimeze gutya, ho umuntu yarabyukaga akabwira umuhungu we mukuru ati ngwino tugende hano munsi y'urwo kwica umuryango wa runaka. Ni ibintu bibi cyane bitigeze biba handi ku isi. Jenoside yakorewe abayahudi yahagaritswe n'ibindi bihugu by'isi byahagurutse bikarwanya Ubudage mu ntambara ya kabiri y'isi. Ibi by'intambara y'isi simbitindaho kuko ndi kuvuga amagara y'isi yose ari gusiganirwa i Kigali. Gusa reka ngire icyo mvuga kigeza ahantu hateye amatsiko kuri iri siganwa ry'amagare turi kubona azamuka ku Kimihurura kwa Minyoni. Intambara ya kabiri y'isi yose yatangiye mu mwaka w'igihumbi 1939 irangira umwaka w'igihumbi 1945. Yatangijwe n'igihugu cy'Ubudage bwayoborwaga n'umugabo mugufi w'umugome witwaga Adolf Hitler. Intego za Hitler ngo zari kuba perezida w'isi yose, ariko gatangirira ku kuba umwami w'ibihugu byose by'i Burayi bikajya bisingiza Adolf Hitler byose. Umugabo atangiza intambara ku bihugu by'i Burayi arabirasa karahava. Noneho nyuma y'imyaka 2 ubwo hari umwaka w'igihumbi 1941 nibwo ngo ubutasi bwe bwamubwiye ngo mu bihugu by'i Burayi ari kwigarurira ngo harimo ubwoko bubi cyane bwitwa abayahudi bakomoka muri Isiraheli. Baje bahunze intambara zasenye Yerusalemu kera cyane bagahungira i Burayi. Hitler baramubwira bati aba bantu bazatuma udategeka Uburayi bwose kuko ngo bazakugora. Mbese babahimbira ibyaha bitabaho, bibahindura akatsi kataribwa, bibahindura abagome, bibahindura ikibazo ku mugambi wa Hitler wo kuzategeka Uburayi n'isi yose. Ahita atanga itegeko ku ngabo ze z'abanazi ati mukomeze intambara mufate ibihugu ariko mwongereho umwihariko wo kwica nabi murimbura ubwo bwoko bwitwa abayahudi. Kera kabaye rero amahanga yishyize hamwe aravuga ati niturangara Hitler azadufatana ibihugu byacu koko, nika tumurwanye twishyize hamwe asubire iwe mu Budage. Ahangeze uhumve neza niho ngiye gusoreza iby'Abadage mbihuza n'iby'u Rwanda ruri kuberamo isiganwa ry'amagare y'isi yose. Uburusiya bw'icyo gihe, Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Canada n'ibindi bihugu nibyo byatsinze Ubudage. Intego y'ibihugu byari guhagarika Ubudage kwiyomekaho ibihugu by'Uburayi muri wa mugambi wo gutegeka isi yose. Mu gutsinda Abadage rero nabwo na wa mugambi wo kurimbura uwitwa umuyahudi wahise uhagarara. Byarahuriranye ntabwo byari bigihangayikishije isi. Icyari kihangayikishije n'uburyo Abadage bagiye kwiyomekaho ibindi bihugu bitandukanye kure rero no muri uru Rwanda ruyobowe n'umugabo w'umujenerali udasanzwe Paul Kagame. We ubwe ku giti cye yaravuze ati Nkotanyi ndabatumye muhaguruke mujye guhagarika umugambi wo kurimbura Abatutsi. Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 k'umwaka w'igihumbi 1994 ku musozi wa Mashyiga muri Miyovi, yabwiye abasirikare ba batayo Alpha iyoborwaga na Afande Kaka, Bravo ya Afande Dodo na 59 Leti Afande Ngoga ati mujye Kigali mutabare ingabo 600 muhagarike ubwicanyi, mukureho ubutegetsi bwica Abatutsi bubahora ko ari Abatutsi gusa, ndetse mukize n'abandi bose bicwa bazizwa ko badashyigikiye jenoside yo kumaraho Abatutsi. Ni Perezida Kagame ubwo bitekereje arabitegeka, avuga ko bizakorwa, birakorwa birakunda. None dore nguyu i Kigali muri Kigali Convention Center avuga ati UCI muryoherwe n'ibihe muri kugirira hano mu Rwanda, tubahaye ikaze none n'iteka ryose, muzagaruke murare mwongere murare. Perezida Kagame yahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi, atsinda intambara yo kubohora u Rwanda. Ahangeze uhumve neza koko niho hari inyurabwenge irema umwihariko n'ubudasa bwa Perezida Kagame n'inkotanyi zose muri rusange. Yarabereye umugaba mukuru. Intambara yo kubohora u Rwanda rimaze imyaka 3 iba. Hagati mu ntambara leta ihita ikora jenoside. Perezida Kagame arabibona aravuga ati ibi byombi ndabikemura. Ahora humva ko ari we ubwe warwanya intambara idasanzwe yo guhangana n'ingabo za leta akazitsinda, ubutegetsi bwica akabukuraho icyarimwe, kandi akabikora narokora Abatutsi bicwaga bazizwa ko ari ubwoko bw'Abatutsi bicwa mu buryo butabaho.
kuko bamwe bajugunywaga mu misarani, abandi bagatemwa hakoreshejwe imihoro, gukubitwa amahiri, guterwa ibisongo, kubata mu migezi, kubatwika, kubafata ku ngufu bakabasambanya ku bagore n'abakobwa. Ibi kandi bigakorwa n'abasirikare, interahamwe zambaye gisivili, abaturage basanzwe, bikabera ahantu hose ku misozi, mu nsengero, mu mavuriro, mu mashuri, byose bitegereje ko Perezida Kagame n'abahungu n'abakobwa b'inkotanyi babyitwaramo. Yarabikoze, yarabikemuye, yarabihagaritse, none dore turi kwakira isi yose tuti murakaza neza iwacu. U Rwanda rwo mu mwaka w'1994 rwaranukaga, nta mihanda na mike yari ihari yarasenyutse, nta hoteli ifatika, nta mazi, nta muriro kubera ko leta yari yabisenye, ibindi irabisahura muri bwa buryo nababwiye bwitwa Scotched Earth Policy, bigishijwe n'abasirikare b'Abafaransa, bwo kurimbura ikintu cyose gihumeka n'ikidahumeka cyafasha mu gutsinda urugamba, agafataho waruri akahatwara. Gusa ikibi kurushaho cyari mu Rwanda n'ubuzima bw'abaturage. Bamwe bari bahungutse barakubitikiye mu mahanga, aho bari bamaze imyaka 30 ari impunzi, batashye bamwe benshi ari imfubyi, kuko ababyeyi babo bari baraguye mu buhungiro kubera ubuzima bubi bw'ubuhunzi. Abandi bari barokowe n'inkotanyi nyuma Jenoside yakorewe Abatutsi. Abo bo urabyumva ko utababaza ibyishimo na bike, nuko bari kuzaho bakageza uyu munsi ntabwo bari babizi. Abandi bari batwawe bugwate na leta yatsinzwe ikajya muri Kongo ndetse na Tanzania, kugira ngo FPR inkotanyi izasanga igihugu kirimo itongo gusa. Abandi barabicanye b'interahamwe, abasirikare ba leta itsinzwe nabo bari muri Kongo, cyane cyane bari mu mugambi wo kugaruka gukomeza Jenoside no kwirukana inkotanyi. Mbese kugeza urabyumva ko usibye no kwishimira abashyitsi nk'aba baje hano muri UCI, natwe ubwacu kwishimirana tugasuhuzanya byari inzozi kuri benshi. Gutekereza noneho ko igihe kizagira tukareka kwitwa umuhutu, tukareka kwitwa umutwa, tukareka kwitwa umututsi, ibi byo benshi ntabwo babitekerezaga. Gutekereza ko tuzajya hano Sonatibe tugafana amagare duseka gutya, tugahoberana hano Convention Center kubera ibyishimo by'amagare ya UCI byari inzozi. Ariko Perezida Kagame wari ku isonga ryo kubohora u Rwanda, akanahagarika Jenoside yari imaze amezi 3 irimbura Abatutsi, uyu mugabo yari afite uko azatugeza haturi uyu munsi, ndetse n'ahandi hejo hazaza muri izi gahunda zose za leta y'u Rwanda, irangajwe imbere na FPR inkotanyi. Umusaza wacu, umubyeyi wacu, perezida wacu, ishema ryacu, rudasumbwa, ogera abavuga ngo nkwe birabareba, uturi imbere tukuri inyuma, haki ya Mungu. Ngira Intwike Safari, iyi ni Intsinzi TV, mukomeze mugire amagare. Kurikira Intsinzi TV kuri murandasi, niyo yonyine itumurikira ibikorwa biduhesha agaciro twagezeho, bityo tugafatira hamwe ingamba zo kubirinda no kubyongera. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga, reba nk'umwanya uba umaze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite interineti, nimusure Intsinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungura ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha.